sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, marunong sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw mabungahong hapon mga igsoon. Salamat sa Ginoo kay nakalugar ko mag-live ta. So, pwede na mo magsugod ya, mention sa inyong mga higala, ron kabantay sila ba? Pwede mo mag-type na at followers at highlights at everyone. So, kay bawa na inyong mga higala igsoon. So, ako sa ning i-share. Okay, so mabungahong kahaponon mga igsoon, maniudto ta karon sa pulong sa Ginoo kay nakalugar ko, no? Actually igsoon karon unta na ako sa school together with my wife kay mga on may kauban sa akong anak, sa mga anak ba niyan. Mas gipili na ako nga muuli aron mag-live ko, no? So wala pa ko kapaniudto, gisiguro ta mo igsoon. Sama sa akong gisaad ninyo basta lang makalugar ko. Automatic na igsoon. Amen. Hello, Pastor James. Glory to God. Glory be to God. Kanunay, Pastor. Amen. Maya sa Ginoo igsoon. Okay. So, shout out No, shout out ang mga brad na ko diha. Long live the brad. Kuban sa grasya sa Ginoo. No, abante na. So, na ako'y nadunggan ba? Murag naik ning comment ganina. Masyado nga. Kasagaran sa mga akro daw, mga badlungon. Okay? Maugin na nga na ako, umingon sila badlungon. Oy, hinon, igsoon, mga brad, paminaw mo. Sige kong sulod o priso, nagwali na dyan na mga akrobod, mga priso, tungod sa kadagana to o population. Apan, dili na, buot pasabot nga, yes na badlungon, pero dili, tanan na mga buotan. Mabitaw na hinungdan nga na ako dirisan, kay gusto ko mo giya, gusto ko mo mulamdag ba sa akong mga brad, no? Mga uban, di ayaw kung i-hukmin ninyo. Maayong udto diha Pastor, nakaabot pa jud ko sa live nimo. Salamat sa Ginoo. Shout out Sister Michelle Ricamata Tapanan nga na sa Sagbayan karon. Nakas tindahan sister. No? So shout out po sa nasa Elmer Shop, mga kuan diha, mga mekaniko ug ang guard sa Palawan diha Sagbayan, sa Palawan Pawn Shop. Okay? God bless niyo tanan diha. Salamat jud Pastor kay makadungog. Okay. Pray for Masara. Yes. Yes, Brad. Daghan nagpre-request na ko na niya. Ako sa nang gi-pray ganina. Sa Davao, no? Nay baha ba to? Grabe ba, no? So, kung i-pray na later after ning message na to igsoon. Watching from Toyota, Japan. God bless. Naka-timing jud ko Pastor. Amen. God bless. Amping da igsoon mga OFW. Ubanan mo sa Ginoo. Okay? Mayungod to alagad sa Ginoo from Brother J. Lord Iligan Martinez. So, may ngod to sa Dixon. Himaya sa Ginoo. God bless. So, akong gi-shout out ang as always kung mga brad na ko nga naa sa Kanipaan po og Talisay, no? Mga brad na ko da sa God First bro, long live ta kanunay brad. Uban sa grasya sa Ginoo niya akong i-shout out sa tanang mga piniriso, no, mga inmates nga naagid sa akong dughan kanunay.
ang Toledo City Jail, Talisay City Jail, Cebu City Jail, Cebu City Christian Fellowship, and House of Mercy, unsa man to? Brad Aris, long live the Brad, kanunay. And ako sang shout out si akong brother, no? Si Brad Winston Lee, and akong manguhod ay nas Cagayan, si Sam, God bless. And then tanang mga jail warden nga nagtanaw karon, shout out sa lain-lain nga mga BJMPs, tanang mga military, Philippine Army, shout out mga Brad, mga sir, kanunay mong naas kong pag-ampon. Of course, ang tanang mga kapulisan, okay? Shout out Camp Osmeña, Cebu. Sir Paul Acosta, shout out, no? Mga higalan akong kapulisan. Sir Rudia Bergonzado sa Davao na assign, shout out. Og sa mua dire sa Bohol, Tagbilaran City Barracks, no? Shout out mga kapulisan na diha. Tagbilaran Police Station, and of course dire sa Clarin, sa Muang Station nga kanunay kong naa. Clarin Police Station headed by our chief here, si Police Captain Sir Eliasar Milumida, og sa among happy mga igsoon sa before nga kaybaw na ka Brad, kaybaw na ka, okay, nasa Kandihay Police Station, Police Captain Albert Sator. Ug ang gwapo og bata kayo na kong amigo nga happy sa Antiquera, kong classmate sa una sa during my criminology days, Antiquera Police Station, Antiquera Bohol, no? Si Police Captain Jasper Reyes. So tanan mga kapulisan diha, God bless mga sir, namo sa mga prayer pagampo. And then of course nagtanaw na karon akong Brad, si Brad Jomar. Okay? See you. Hapit na gyud. So next week. Kita ta pohon, Brad. God bless. Nas Cagayan karon. Okay, abante ta. Shout out sa tanang mga OFW, mga seaman. Salamat sa kanunay ninyong higayon nga nagtanaw mo, nihatag mo higayon nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. Actually ganina na ako'y usa sa viewers nato nga seaman. Nga usa sa dol sa akong dugaan. Og ning tanaw karon bay, shout out, no? Dili na ko nganlan, siman sad siya niya. Karon naog siya na siya ron diri sa mua. Ingon siya nga siya, sige siya tanaw sad sa live na to ba niya. Mingaw jud kuno, mingawon. Lahi jud kuno ang sakripisyo sa siman. Mingaw gyud. Stress kuno physically and mentally. Oh, yes. So mauna nga makapagaan-gaan daw ni ngani mga igsoon nga makakita bitaw sila og mga encouraging words kay ako nagtuod ko igsoon nga walay laing makahupay sa atong kamingaw. Ato ang mga kagulanan, kasubanan, no? Every time nga naay mga problema sa pamilya, layo kay ta, no? Labi na itong asawa, gwapa, kuyaw-kuyawan sa ta, no? Naay mga tentasyon sa, naay mga hunghong sa yawa ba? Mao na nga, dili lalim ang sakripisyo sa mga OFW, sa mga seaman. Mao na nga, naagin mo sa akong prayer. Kabantay naman mo, no? Every time, ma-end ang atong message na adjoy prayer sa mga OFW. Because I know, I understand nga dili basta-basta ang sakripisyo para sa inyong pamilya. Amen? So God bless sa itong mga OFW diyan, no? Okay, maingod to pastor kay naka-timing ko. Git ko. To diving ni Pastor from Jensen. Sakto ba ko? Ikaw na mag-live, mag-ilog mi sa cellphone. Ay! Grabiha, no? Himaya. God bless niyo diyan, no? Grabe. Mag-ilog daw ni sila sa cellphone basta mag-live na tanong. God bless, Brother Anisito Divino. Amping. Ang Diyos mag-uban kaninyo diyan tanan. Okay, mayong udto pastor, shout out ko sa Buron family, Uboga family watching from Pagadian City, from Ayan Buron II. God bless sa tanan. Abante ta. Yes, Brother Ronel Ortiga. Anyway, ako rin gipasalamatan ng atuang mga subscriber. Thank you so much. And then na po yung mga nagsinsend og star. Thank you kay no. Wala ko nang agni ninyo. Okay, long live Brad. Pastor Brad, long live kay das. Shout out Bantayan Island, Cebu Council. Again, Bantayan Island, Cebu Council from Brother Jason. Mga Brad na ko diha sa Bantayan Island, Cebu. Long live ta kanunay Brad, uban sa grasya sa Ginoo. Anyway, sa tanan day mga Brad nga nagtanaw diha, no? Brad, na mo yung mga anniversary, pwede ra kay ko ma-invite ninyo Brad, nya mohatag kog mga inspiring message ug words. Wala jud ko bayad, libre ta. No, mga igsoon, inactive man ko pero igsoon ta. Mga Brad na ko naamo sa pagampo kanunay. Duol mo sa kundughan. Okay, long live. Okay, anyway, shout out sa mga Brad na to around the world, around the globe, mga Isaac, no, international, mga Skeptron, sinasa nga chapter, dan laing nasod, long live na kanunay, Brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Pa-shout out ko ni Ko Salmo Suaso Beltran, brother. Oh, nanana ako na nang gi-shout out, Brad. Thank you. Long live na kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Shout out sa mga Brad na ko sa Saya Skeptron in Arms, okay? No, abante na mga Brad.
Although ang uban nga mga istorya mga about nato nga negatibo nga daghan daw mga akro nga mga kanang mga lain og dungog ba di man ginakalikayan ikso no, pero abante lang ta no. At least naidaghan karon nga nagbag-o na, naidaghan kay rong buutan. No? So, abante ta ba, long live kanunay. Ayan Roy Santilan mapait pastor. Okay. Long live Brad. God bless. Kiso ni from Australia, wana paspas na kayo. Again, pasensya naman no, sa mga paspas kay nga mga comment section ba. Dili na to madali. Cruz Q Naske, long live brother, uban sa grasya sa Ginoo no. Long live ta kanunay dia. Shout out ko Pastor James sa Aligarbis family og Lopez family. Again, shout out daw sa Aligarbis family and og Lopez family from brother Mayo Diez. Okay. Salamat Brad. Okay. Di apoy long live na to rin mayang buntag Brad Pastor, long live brother. Long live sa brother uban sa grasya sa Ginoo. Brother G Bones Chavez. Okay. Santos Cobos sa Manila. Okay. Anyway, again, pwede na mo mag-i-type ninyo no, ang inyong mga higala ba aron makabantay sila. Kunya ako sang gi-invite itong akong mga brad ano nga mga long live kayo, pwede na niyo i-type mga igsoon mga brad aron makabantay sa sila ba no. Pwede niyo i-mention. Pastor, pa-shout out po sa akong mama Lutlot og Papa Roy. Again, Mama Lutlot og Papa Roy nga taga Surigao City. Labi nang akong bata nga si Liane Oster. Sakto ba ko? From Brother Ian Roy Santilan mapait. Okay. So na nag-message na ko ba magpa-shout out daw siya. Di daw na ako kalimutan. Asa man to ha? Okay? Asa man to siya? Nawa na. So na ito yung magpa-shout out. So later na lang. Okay, anyway, shout out 139 viewers this time. Thank you. Happy birthday ni Brad Emmanuel Monteclaros Alvarez. Okay, long live ni Brad. From Brother Jason, no? Happy birthday na brother. Brother Emmanuel Monteclaros Alvarez. Long live ta kanunay. Uban sa grasya sa Ginoo, mahabang buhay kapatid. Ipataas ang ngalan sa Ginoo para sigurado ang long life. Amen. So, anyway, before we proceed, mag-shout out before we proceed, Ikson, magampo sa ta. Okay, atong i-welcome ang presensya sa Ginoo. Kabaw na ta Ikson, wala siya, wa kita, no? Wala kitay mahimo, dili na to matugkad ang pulong sa Ginoo kung kita-kita ray magsabot. Ako bitaw sa una, di man ko ganahan Biblia. Ang Biblia sa una Ikson kanang bitong nipis kayo, lipis man ang Bible. Ako nang sudlag marijuana, likito na ako na. Di ko ganahan, di ko kasabot og Biblia, pero karon Ikson nga grasya sa Ginoo nga. Gitagaan ako kaalam nga langit nun, natugkad na ko nga lami kayo ang Biblia Ikson. Amen. Watching from GCAW IBM Ministry Barangay Biasong, si Soyjan Etra. Unsa man to? Okay. Pasensya no, paspas kay ba? Pastor, muhumok jud akong kasing-kasing basta makadungog ko sa pulong sa Ginoo. Amen. Himaya sa Ginoo. Praise God for that. Okay, let's pray. Father in heaven, at this time, Lord God, nagaduol kami kanimo uban sa kasing-kasing painobsanon, Lord, as a respect, as a sign of great respect, Lord God, nga dili jud ka basta-basta nga Dios nga mong gilagaran, dili ka basta-basta nga Dios nga mong hisgutan karon labing balaan ka sa tanan. So Lord, before we proceed this afternoon, Ginoo, limpyuhi sa among kasing-kasing, Ginoo. Search our hearts, Lord, kung namay mga butang nga wala mi makabantay tungod kay tawo ra man mi Ginoo usay magtuo mig sakto mi apan ikaw nakakita sa tanan. So if ever, Lord, naay mga butang sa among kasing-kasing karon nga wala ka nalipay, wala mi makabantay, pasayloa mi Ginoo. Salamat, Lord, nga wala jud ka mapulan, Ginoo, pagpasaylo na mo. Dangog kay ning kalibutan nga among gipuy-an karon, Ginoo, usay di kalikayan madagma mi kay dili gid mi perpekto. Apan Lord, sa panahon nga muduol mi kanimo, wala joy higayon nga imo ming gibalibaran, kundi walay undang ang imong pagpasaylo kanamo. Lord, salamat kaayo. Salamat sa imong gugmang walay paglubad bisan ang among gugma kanimo usahay mulubad apan ikaw wala joy kay pagkausab. So Lord, thank you kaayo, Ginoo. This time, Lord God, again limpyuhi aming kasing-kasing, andama kami nga mamati sa imong pulong. Tagaymig panudlanan, Ginoo, nga takos nga anda mo salod sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this afternoon. Lord God, as we proceed, Ginoo, tagaymig kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, kasing-kasing nga willing mo sunod sa imong mga pulong. Panalangini ang tanang viewers karon, Ginoo, bisan asa nga dapit mga seaman, mga OFW, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tanang tao nga makakita ni Ginoo, ablihang ilang espirituhanong salabutan, Ginoo. Tuguti imong gaho mabatian namo. Tuguti ang pagpanglihok sa Espiritu Santo among ma-fail, among mabati, Lord God.
And as we listen to your word this afternoon, tagay mig kalinaw sa mga una-una, Lord God. And this time, Lord, I rebuke every spirit of destruction. I cancel all the destruction, Ginoo. Na may plano ang kaaway nga mo disturbo kanamo or ma-out of focus me. We rebuke it in Jesus' name. I declare again peace of mind. And of course, Lord, tagay mig kaalam nga langit nun, Ginoo. Aron amo jung masabtan imong pulong. Lord, ikaw lamang mo ipataas karon, walay relihiyon nga naisa. Ikaw lamang, walay simbahan, pundok, grupo nga maisa. Walay ta, walay pastor nga maisa. Even kani nga page, dili ni maisa, ikaw lamang ang maisa, Ginoo. It's Jesus Christ. It's all about you, Lord God. Jesus reigns in this place and this time, Lord God. So, Lord, ang nabiling panahon na mo itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Okay. So shout out 185 viewers, hapit na ta mag 200 og salamat again. 190 na ta karon. Ako mong giawhag igsoon nga inyo nang i-mention inyong mga higala dia, no. Mangaon na ta, mangaon ta. So kanang mga nangaon dia, shout out nga samtang nangaon. Nangaon mo ba physically at the same time naminaw mo. Okay? Brother JR Wagas the second, mayong udto pastor, shout out ko diri sa mua. Naminaw mi unsa man to, nakalion apaspas kayo, no. Salamat Lord God. Kisa may si Ridge Adi. Shout out pastor from Davao. Adi family. Bahalag ulahi ko nakapaminaw pastor. Salamat Japon sa pagampo. Okay. Bago pa ta nag-start, don't worry. Padung pa ta, banti pa ta, padung pa ta ni. God bless you Pastor James, si Maya sa makapangyarihang Diyos. God bless you more and more. Igsoong Christy F. Gudito. Okay. So, abanti na ta, 192. Mayong uto pastor, shout out ko diri sa mua na minaw mi uban sa akong mama o papa ug sa akong igsoon diri sa Liloan, Cebu. Kinsay ngani mo? Okay, naminaw daw yang mama o papa sa Liloan, Cebu. Thank you, shout out ma'am and sir from Brother JR Wagas the second. Okay. So, sige, pag-start na ta igsoon kay sayo pa. Okay. So ang ato ang topic mga igsoon or our team, atong tema, no? Karong kahaponon or kaudtohon igsoon. Mahitungod ni sa of course sa pulong sa Ginoo. Brad Pastor, shout out sa akong mother chapter Sigma Beta. Okay, ako ning mga brad na to, mga naas kong dughan ni dool kani. Wait brother. From brother kisam ni brother G Bones Chavez. Brad Pastor, pa-shout out sa akong mother chapter, Sigma Beta chapter sa Pulpugan, labi na sa among pugihan nga GS, Brad Albert Ronya, watching from Saudi, Brad Pastor. Okay. Thank you, Brad. Thank you. Thank you sa pa-shout out ni mo diya. Okay? So, abanti na ta. Sister Meldy Kanto is watching this time from Japan. Ato pa inaya gamay kay mag-start na ta. Okay? Ang ato ang topic karon igsoon is about of course kung unsa kini ka hait ka epektibo ang pulong sa Ginoo. Kay nguban man gud matinga ba. Ngano man igo makuswali ni pastor, ngano man ni nasakitan ko laina balhin kog simba, mundang kog simba kay sakit kayo. So gusto na ko ipa-realize ninyo igsoon nga sakit gina ang pulong sa Ginoo. Okay? So atong pamalandungan karon mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Makita sa Hebreo 4:12. Okay? Hebreo or Hebrehanon, Kapitulo 4, versikulo 12. So, nag-ingon rin ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Kay ang pulong sa Diyos, buhi. Buhi, God, no? Dili patay, buhi. Buhi og maabtik og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Wow. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu. Hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutuhan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o gunahuna sa kasing-kasing sa tao. Again mga igsoon, Hebreo 4:12 nag-ingon dire. Ang pulong sa Ginoo kaniya tong isgutan karon ba? Buhi og maabtik og mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Wow, imagine that, no? Espada nga duhay sulab, double-edged sword, no? Duhay sulab. Mas hait pa daw ang pulong sa Ginoo. Unya, aside from that, mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu. Hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha
ug hunahuna sa kasing-kasing sa tao, ang Dios magapanalangin sa iyahang balaang pulong. Okay. So gi-remind ta mga igsoon sa pulong sa Ginoo this afternoon. Sa atong paniudto karon igsoon. Kung unsa kini ka powerful, no? Ang word ni Lord, grabe, buhi dini patay. Mao bitaw na nga buhi siya, mo nang matandog jud ka kay buhi siya, no? Lahi og patay pa igsoon, no? Wa jud ka no ang patay way epekto. Pero buhi siya igsoon. Ang pulong sa Ginoo buhi kuno igsoon. Nya unsay nagaingon diri igsoon? Aside nga buhi kini, maabtik unya hait pa kaysa unsang espada nga duhay sulab. Imagine igsoon, espada, hait na gali ng espada nya duha pa joy sulab. Pero mas hait pag yun ang pulong sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga ayaw katingala nga usahay magwali ko diri masakitan ka. No? Masakitan ka kay sakit yun labi na kung ikaw nga naminaw igsoon na kay gibuhat nga dili maayo. Na kay gibuhat nga dautan magilty gyud ka kay ang pulong sa Ginoo sakit igsoon. Mao bitaw na kung gibalik-balik. Ang igsoon sa Ginoo usay murag haplas nga halang kaayo. Kung ikaw naa kay panuhot, applyan ka sa haplas, di ba halang kay siya? Murag hapdos siya kay ngano man naa kay problema. So kung ikaw igsoon na kay sakit, naay balatian, masakiton ang imong kalag nya maminaw ka sa pulong sa Ginoo. So ang makapamasakiton mong ginato kining sala. While naatay gibuhat nga dili maayo nya makadungog kag pulong sa Ginoo, mo react yun, nay reaction. Kaya kaning pulong sa Ginoo tambal ni. Ikaw gali igsoon samaran ka. Makadungog kag pulong sa Ginoo, mo react na hapdusay ka sakit, pero tinod gitambalan lang ka. Amen. Kay naa kay samad igsoon. Og di ka katago igsoon. Bisan mo hupo pa ka, bisan mo lakaw pa ka igsoon, bisan mo piyong pa ka, di ka mo tan-aw sa nagwali. Kung ikaw nga naminaw naa kay balatian sa imong kalag igsoon, sakitan jud ka kung ang kana nga pulong para imo. Kay ngano man, tanawa, mudulot kini hangtod sa kinahiladman, no? Dili ta katago igsoon. Walay makatago sa Ginoo. Kay ang iyang pulong, iyang mensahe igsoon, mudulot mi sa kinahiladman, no? Napay pulong diri, napay gingon diri igsoon. No? Kinahilad mudulot hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu. Hangtod sa dapit nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan, no? Kanang pinakailawom sa tong pagbati intention sudlo na sa pulong sa Ginoo. Ana mo penetrate igsoon ingana kahait kagahit targeton ang angayng targeton. So in other words, kung naatay gitago-taguan sa Ginoo igsoon, magbasa tag pulong sa Ginoo, igon kita igsoon, mao nang magilty ka. Hala, sala day akong gihimo. Hala, nakasala man day ko Lord, wala ko kay baw na encounter na ko ang wali nga ngani. Nakasala kabantay ka. Once na kay sala igsoon makadungog ka sa pulong sa Ginoo, dili ka mahimutang. Hala, laina no, magilty ka. Ngano man, maigo jud ka. No, sakit jud siya mga igsoon, no? Nya nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. I remember kaila og uyok, kanang uyok igsoon. Mao na ang pinakailalom nga part, no? Kaila man siguro mo og shell kinhason. Sa mga igsoon na kinason diri nga ginganlan og singahan anay kanang nasay uyok. Bungkaleo or bungkawil. Ginahan ko na kay tamis-tamis na, no? So imo na siyang kuhiton og ampiril or unsa man diya or toothpick. Imo na siyang birahon na ay pinaka-ilalom nga part mao nay uyok. Kina ang uyok mga igsoon pinaka-ilalom nga part na unod sa shell. Apan ang balaang kasulatan igsoon, ingani daw ang pinaka-uyukan kinalawman nga bahin, no? Moabot sa kauyukan. In other words mga igsoon, ang pulong sa Ginoo mo hait kayo, mulapos ni igsoon, moadto sa kinahiladman atong pagbati og intention, emotion. Kung naa kay gitago-taguan da igsoon nga wala kay bawo ang imong isikataw, mahit jud ka, di ka katago sa pulong sa Ginoo. I-expose ta ni igsoon. I-expose atong mga pagbati nga bati. I-expose atong sala nga gitago-taguan. I-expose atong intention nga negatibo nga dili maayo nga wala malipay ang Ginoo. Tudluan i-correct jud ta ani, ingani ka powerful ang pulong sa Ginoo. Hait kayo. Mabitan ang uban mga igsoon nga tinga ko ng uban nga maigog wali sa kita oy giigo ko wala, no, gipahinumduman ka, dapat malipay ta igsoon. Dapat malipay ta kung if ever mahita, maigo ta og wali kay gipahinumduman ta, gipangga ka sa Ginoo. Dili ang pastor, dili ang alagad sa Ginoo, dili ang magwawali ang na intention ana nga gibuhat nga igon ka. But ang tinuod igsoon, the truth is that
Si Lord nagamit lang sa iyang alagad para pahinumduman ka. So ayaw kasuko sa alagad sa Ginoo. Diabit na ito, one time igsoon ay, kaya ko igsoon, lahi ko, muprangka dyan ko sa kamatuoran. Okay, muprangka dyan ko. Day one time, igsoon nga, nagwali ko ba. So day naminaw, after niya nakadungog sa wali, ning undang siya simba, ug hangtod karon wala na siyang simba, kaya ingon siya, nanabi siya. Unsa man si Pastor James, giigo ko. Pero tinuod igsoon, wa ko kaila niya. Wa ko kaibaw sa iyang kinaiya, iyang bunuhatan. Wa ko kaibaw sa iyang sinultian, pero tanan daw nga pulong nga mugos, kung ba nahit siya. Wa siya kaibaw igsoon, nga gipahinumduman siya sa Ginoo, gibadlong siya. Pero mao lagi na, depende na sa tong response. Once mahita, may go ta sa wali, gipangga ta sa Ginoo. Apan kung masuko ta igsoon, masuko ta ang uban, mangluod, muundang og simba, mubalhin og laing simbahan, kay gikorek. Inyo hapon na, pero abi nyo igsoon, ang nag-ingon ang balang kasulatan rabaw mauni. Nani diri igsoon na kung basahon. Na ko'y follow-up verse nga naa makita sa Juan 8:32. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo igsoon, Juan 8:32. Mahibalo kamo sa kamatuoran. Kamatuoran is the word of God, pulong sa Ginoo. Og ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. In other words, kung mulikay ta sa kamatuoran, kung mangluod ta kay naigo tagwali, nasakitan ta sa pastor, alagad sa Ginoo, mobalhin na tagsimba, sultian ko ikaw ikson, dili jud ka makabatog kagawasan. Bisag mo adto pa ka sa laing simbahan kay mangluod ka, kung kanang pastor liya kanang alagad sa Ginoo, mobarog na sa kamatuoran, maigo gyapon ka diya, dili ka katago ikson. Bisan asa pa kang simbahan na, kung kana nga church, i-correct ka. Kung kana nga church ikson, naglakaw sa pagkabalaan, og dili mo angay, dili mo tolerate og sala. Bisan asa pa kang simbahan na igsoon, maigo gyud ka. Mas maayo pa magpaubos ka, mudawat sa imong sala, maghinulsol og makabatuntag kagawasan. Kay ang kamatuoran lamang ang makahatag natong kagawasan. Excuse me. So kung dili ta moangkon sa tong sala, kung masuko ta, musukol ta sa kamatuoran, yes, pwede ta masuko sa pastor. Pero ayaw lang sultiin nagdilimayo kay maningil ka sa Ginoo, no? Delikado na nay daghang ningana nako nahampakan gyud sa Ginoo mga igsoon, nay tabo nay consequence, no? So igsoon kung dili nimo madawat kay sakit kayo, ayaw lang jud og buhi og laing di maayong istorya negatibo against sa lagad sa Ginoo kay mabangga nimong Ginoo, no? Yes, dili ni ingon panghadlok tinuod na daghang kong nasinati ana. So kung dili nimo makaya, paubos lang ka, no? Ayaw sa lang tumanaw og sakit kayo. Pero sultian ko ikaw igsoon, musugot kag sa di every time nga maigo ta sa mensahe sa Ginoo, ekspresyon ra na sa love ni Lord, gipangga tag higugma ta. Kung mangluod ta, nara nato na. Mangluod ta, dili ta mutuman sa pulong sa Ginoo, musukol ta igsoon. Muingon din ta nangigo, no? Dili na pangigo igsoon. Dili na pangigo, gihigugma jud ka sa Ginoo, no? Ako bitaw igsoon, muprangka ko, no? Ako lahi ko nga alagad sa muprangka ko. Wala ko'y pakialam kung naay members diri sa church nga dagko og tithes, dagkog offering, dagkog halad, mitabang. Basta makasala na, bumbahan jud ko na. Basta makasala na igsoon, ikurik ko na. Wa ko'y nganong day og mugamay, no? Para nako akong prinsipyo nganong day og mugamay ang atong mga disciple o mga members. Basta lang hinashasan, matinud-anon sa Ginoo, mo-submit sa Ginoo. Kaysa daghan mga badlungon pod mga igsoon. Iasa man ang daghan pero adto padung sa kalaglagan. Bahala gagmay hinashasan ya mo-submit, mutuo sa pulong sa Ginoo aron surebol sa langit. Mabitaw igsoon nga masubo ko ng ubang alagad sa Ginoo nga dili mo prangkas sa kamatuoran. Pili-pili dili nila koreksyonan ng mga dato nga membro, mga profesional, dagkog tithes, dagkog hala, dagkog ikapulo, dili nila koreksyonan. No, so ako dyan mong review kon mga alagad sa Ginoo nga naman. No, kana nga mga alagad sa Ginoo igsoon, kandidato na sa impierno. Wa ko minghukom igsoon. Pero kita nga mga magwawali, kita may dakog tulubagon. Mo ni timan ana to mga preacher nga nagtanaw, dako tag tulubagon. Kung dili na to isulti ang kamatuoran igsoon, apil tag ka impierno na nila. Balag masakitan sila. Listen carefully, look at me. Balag masakitan sila. Mabanggaan na to ng mga dato, mga profesional, mga celebrity pa na itong membro. Balag mabanggaan na to na sila. Kaysa mabangga na tong Ginoo, kay wala taning tugan sa tinuod. Paninglan tas Ginoo igsoon. Amen. Accountable ta sa ilang kaluwasan. Accountable ta sa ilang kayuhan, no? Muingon na Ginoo, maro man akong alagad, nga nung sa man na imuha nga unfair man ka, di man na nimo pirangkahan, sali kay dako nag-opiring. No!
Ako igsoon lahi ko nga pagkalagad sa Ginoo. Wa ko'y pakialam o dako kay na siya upiring, dako kay na siya ihalad ikuan sa simbahan. No, basta makasala. Piti gyud na. Kaya ang pulong sa Ginoo igsoon mao gina mao na nga usay moingon na sakit kayo sakit gyud na. Kaya ang tinuod mao ni unsay gingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon mas hait pa sa espada nga duhay sulab. Again, ang pulong sa Ginoo mas hait pa sa espada nga duhay sulab. So hait kay siya. So bisan inig-deliver nimo sa word, bisag ako mo deliver ko hinahinay, ipaagi pa na kong joke, kung maigo ka sakit gyud na. Kay ang espada igsoon bisag hinahinayon pa na nimo hiwa, espada nga duhay sulab. Hinahinayon pa na nimo og hiwa. Makasama gyud na siya kay nga na ang pulong sa Ginoo sakit gyud na. Sakit lagi pero makapalangit. Ako igsoon akong prinsipyo lahi. Balag makaistorya kog sakit basta magiya na to padung sa langit. Kaysa hapo-hapon. Mga membro hapo-hapon. Kabantay mo ng iro hapo-hapon matuog kadugayan. Iring, di ba? Ming, kapikapan ng ulo sa iring, di ba? Matuog kadugayan. So kung atong mga membro simbahan hapo-hapon na to kay hadlok tag mulayas. Mga tuog na, inigbalik sa Ginoo nangatog. Di ba? Saan pag inigbudyong sa trumpeta, balik na sikan coming, wala nangatog na. Igsoon dili tayo nga na karon ang panahon nga mangmata na ta. Tanawang palibot ang mga katalagman, lahi na ang mga trahedya. Lahi na igsoon ang kadautan sa kalibutan, lahi na. Napay illegal nga droga karon ning saka kuno. Matud pa sa tuwang mga amigo nga mga intel, mga asset igsoon, no? So, grabe kadautan. So dili na ning mga hapuhap. No? Ako mo prangkahan mga lagad sa Ginoo na tanaw. Sige tagapuhap pa ng mga membro to simbahan. Hapuhap no makuha na sila mas puwel pawaon tagkalit ana. No, mas puwel ba na no? Unsa gali ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo? Ato ginang isulti. Yes, sakit ang kamatuoran. Sakit ang kamatuoran labi na kung masakiton og kalag ang naminaw. Sakit gina. Pero kabantay mo mga igsoon makahatag nagkayon. Kabantay mo na. Nakay samad, no? Nakay samad igsoon, nasamad ka, no? Tambali na. Di ba kabantay mo ang tambal nga epektibo kayo. Hapdos kayo na. Inga na ang tambal, igsoon. Ang pulong sa Ginoo sama sa tambal. Mana kung natay gibuhat nga dili maayo, natay gibuhat igsoon nga natay sala kalapasan. Every time nga makadungog tag pulong sa Ginoo, hapdusan ka guilty. Ako karon igsoon, daghang akong message diri. Inbox kay na-guilty sila, no? Na-guilty. Naay mga sala ko na expose every time nga makadungog sila sa wali nako, no? Ang kani magpulong sa Ginoo igsoon, mura ni siya og samin. Sa diyang magbasa ka ni makita nimo imong kaugalingon, makita nimo imong naw nga nay mumuho, makita nimo imong naw nga nagkamuritsing, nagkahugaw-hugaw. Mao na ang pulong sa Ginoo. I-expose ta kung kinsa ta. Amen. Kabantay mo bisag dili mo maminaw og wali sa pastor or ini mga preacher dili mo maminaw. Magbasa lang mo pulong sa Ginoo, kabantay mo nga usay makahila ka, usay igsoon sakita kay maigo ka, kay normal na. Ang pulong sa Ginoo mutudlo nato unsay gingon sa Timoteo, mutudlo nato, mukorek nato, badlungon ta, sawayon ta, normal na. Og sama na sa espada nga duhay sulab, hait pa di ay, hait pa sa espada nga duhay sulab. Sakit, hapdos. Pero kung atong dawaton sa kinasing-kasing, atong dawaton magpaubos ta, moangkon ta sa tong sala, mao po na'y maghatag na tong kagawasan. Kagawasan gikan sa kalisod, kagawasan igsoon gikan sa gapos sa kaaway, kagawasan gikan sa pagdaog-daog sa kaaway. In other words, mao ni maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan. Sakit gyud na sa igsoon, no? Mao na nga ako ming encourage, sakit gyud na ayaw lang mo kasuko. Ug maigo mo sa wali igsoon, pasalamati ang Ginoo. Kay ingon ang balang kasulatan ang iyang gipangga, gimahal nga anak, iyang badlungon. If ever maigo ka sa wali niya, masakitan ka, ingna praise God, pinangga jugo nimo Ginoo. Kay kung karon na kay sala nga gitagug-taguan pero wa pay ning badlong nimo, wa ka panggaa sa Ginoo na. Okay? Wa man ka pahinumdumi sa imong gibuhat. Apan igsuon kung naa kay gitagug-taguang dili maayo niya makadungog kag sakit nga wali sakitay naigo ko. In other words, naigo ka, nakigistorya ang Ginoo nimo igsoon, pinaagi sa iyang pulong. Diri sa Biblia, the Bible is the Word of God. Diba yung sa gingon sa Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So every time mag-meditate ta, magbasa ta sa pulong sa Ginoo adlaw o gabi, inigbasa nimo, mao na tinga ka, murag na makikistorya nimo, muhila ka kag sa bantay, kisay nakasuway basa Biblia nga muhila ka. Ako kadaghan. Maghila ka no. Panahon nga na kay problema, i-comfort ka sa word ni Lord ingana no. Kay ang mura na siya sa amin, makit-an nimo imong kaugalingon.
ma-expose ang imong problema, ma-expose ang imong sala the more we spend the moment we spend time sa word ni Lord. Mo na igsoon nga ayaw ka tingala, ayaw ka sukko ug ayaw pangluod kung maigo mo gwali. Instead, pasalamati ang Ginoo kay gipangga, gimahal ka. Di ba kita mga ginikanan, as a great sign nga atong gigugma tong anak, di ba? Nabay ginikanan diha nga nagtan-aw nga og imong anak makasala imong pasagdan. Imong anak mga nakasala imo lang pasagdan. Dili kay kaybaw ka nga padulong na nila sa kalaglagan. Ang atong anak og makasala ato ginang badlungon, atong koreksyonan, atong istoryahan ingana sa naigsoon. Ang pulong sa Ginoo sakit, hapdos, sakit kaayo. Dili ta katago, bullseye kita, maagtang ta, mahidsya ta. Apan mao lagi na igsoon, if ever makadungog tag sakit nga mensahe, pasalamati ang Ginoo. No? Ayaw pilian ang mensahe nga di hantod kadugayan. Ayaw di ko ganahan ng pastoro, ay gusto ko tong usa ka pastor kay sige gisgot og panalangin, sige gisgot og gugma. Pero about gali nga koreksyonan imong sala, masuko ka no sayop na igsoon. Ang pulong sa Ginoo dili ni multiple choice nga magpili-pili ta. Nga atong balik-balikon kanunay og basa kanirang Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, nga i-prosper ta, not to harm us, no? Nga atong kanunay balik-balikon nga ang Ginoo tagaan tag-abundant life, di ba? Ang Dios gugma, ang Dios nga pero ang Dios mga igsoon dili moangay og mga immoralidad. Ang Dios dili ganahan og sala. Ang Dios nagtawag nato sa pagkabalaan. Ato nang latangan, di magsilbi na multiple choice na. Igsoon ang pulong sa Ginoo. Ang tibuok kasulatan igsoon namugna na igsoon aron ikorekta aron atong sundon. Wala ninyo na balaan kasulatan nga sundaran ninyo nga mga verse ha, mga pipilalang ka bersikulo. No, dili pwede na. Dili pwede na to laksion ang ubang part sa Bible, no? Alaot ra ba tong mukuha og mupuno, no? Sa libro sa propesiya. Delikado ta na. Amen. So kung unsang nasulat sa Biblia mga igsoon about panalangin, about correction, about gibadlong ta din atong sundon, dili ta magpili-pili bersikulo kay di ta mutubo ana, di ta muhamtong ug di ta panalanginan ana mga igsoon kay mamili ra man tag bersikulo nga kanang modato ta, no? Pero ang katong bersikulo nga biyae na imong sala, no? Ayaw pagapil-apil sa kalibutan, paglakaw sa pagkabalaan, ayaw pagbuhat anang mga immoralidad, di man kaganahan ana, no? Di magaganahan na. So it means mga igsoon nga nag multiple choice ka ug dili kay bless ni Lord ana. Ingon mga igsoon ang Josue 1:8. Pamalandong ang pulong sa Ginoo adlaw gabi. Nyog imo na siyang sundon, magmauswagon ka. Kung imong sundon ra katong mga bersikulo sa panalangin niya, ang katong gikorek ka dili mo sundon, dili ka mauswag, dili ka mo lambo, dili ka mo sinso, dili nimo matagamtaman ang giandam sa Ginoo nga hayag nga ugma. Apan ko ang tanang nasulat sa balahang kasulatan atong kinabuhion. Balag sakit kayo basta para langit. Balag sakit basta dalhon ta sa hayag nga ugma. Balag sakit igsoon basta makaayo na to, dawato na to na. Di ta magpili-pili. Amen? Di ta magpili-pili kay once ato nang dawaton, mudawat tag correction, if ever makadungog tag sakit kay magpaubos ng damuang kunta, no? Muang kun dili kay maigo tag wali ang uban mga ngani man ang ubang mga Kristiyano, no? Maigo gali sa wali sa pastor. Mag-search din sa Google og lain nga verse nga mo dipinsa sa iyang sala, no? Unsa dong bersikulo nga akong sala okay ra mo sabot ang Ginoo, mag-search din ka didto, no? Sayop. Kay sama sa akong giblagan ni na sa Reels mga igsoon. Ako gi-short video, short clip about sa Reels. Once ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, kaning pulong niya nga hait kayo. Ning deklarar gali na siya nga sala. Gi-declare gali na siya nga sin sa Bible, then sala na siya. Bisan pag mangita kag laing bersikulo nga salipdan, sala gyud na. Ug ang sala naay consequence ana. Amen. Ang maayo na itong himonixon, ato na lang ang kunon, no? Magpaubos ta, atong ang kunon, atong sala, panalanginan, tas Ginoo. Unsay gingon sa 2 Chronicles 7:14, kung ang akong mga katawhan, magpaubos, moangkon sa ilang sala, mutalikod sa ilang sala, igsoon niya, ilang talikdan, ilang sala, moangkon ba nga nakasala sila, maginulsol, din akong ayuhon ilang yuta. In other words, mga igsoon, kung mudawat ta sa itong sala, di ta musukol, kung magigo tagwali, magpaubos ta igsoon, panalanginan ta sa Ginoo. Ang Yahweh sa panalangin, sa grasya, sa pabor sa Ginoo igsoon sa diyang moangkon ta, no? Sa diyang mahita sa word ni Lord igsoon, dili ta musukol, masuko, mangluon, mubalhin og simba. Kung dili magpaubos ta, unya atong dawaton nga nakasala ta, unya biyaan na to, talikdan, unya panalanginan ta sa Ginoo. Amen. Kaya ingon ang balahang kasulatan, ang kamatuoran
magahatag natog kagawasan. Ang kamatuoran, ang kagawasan, it means ang kamatuoran may maghatag natog kagawasan, i-release ni Lord ang iyang blessing. Once atong dawaton ang kamatuoran, giposisyon nato atong kagalingon para panalanginan ta sa Ginoo. Once atong dawaton ang kamatuoran, magpaubos ta dili ta mosukol. Atong giposisyon atong kagalingon nga makasinati tagdagkong milagro nga gikan sa Ginoo. Amen. Ingana ikson ingana. So in other words, ang word ni Lord powerful kaayo. Grabe. So again, if ever maigo ta og wali, di ta masuko, di ta mangluod. Kundili ikalipay na to. O para sa mga alagad sa Ginoo dia, ako mong gihagit igsoon nga mubarog itas kamatuoran. No, ayaw pag sugarcoat. Ayaw pili-pilian ang bersikulo para dili to molayas tong membro nimo nga dagko og upiring. Ayaw. Bisag iyang milyon-milyon pa na yang upiring igsoon. Di. Abi may igsoon mga magwali dia, no? Bisag pila pa na ka milyon yang upiring. Dili na nimo siya koreksyon na naay consequence nimo igsoon, naay consequence. Delikado pa kas Ginoo na, no? So kung tanaw nimo nga sala na siya, koreksyonan ginato igso, no? Kita nga mga lagad sa Ginoo dako tang tulubagon, no? Bisag sakit na ato gyud ang isulti, kay makaayo man na, normal man na, kay biblical man na, sakit man gyud ang pulong sa Ginoo. Sakit pero makahatag og kagawasan, kay mao man ang kamatuoran. Sakit gyud na siya. Lisod dawaton, pero kung atong dawaton ug ang kunon atong mga kapakyasan magpaubos ta, kana may makahatag natong kagawasan. Kana may maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan. Diha ta mo uswag sa lain-laing area sa atong kinabuhi. Sadyang mudawat ta sa kamatuoran, magpaubos ta unya atong sundon. Panalanginan ta sa Ginoo. Amen. Kay bisag unsaon pa natog tago, dili ta makatago sa pulong sa Ginoo. Bisan mo balhin pa mog simba kay naigo mo swali, kung kanang simbahan nga imong gibalhinan igsoon, nagsulti na sa kamatuoran. Dili mo lipod-lipod ang alagad sa Ginoo diha nga mawali, maigo gyapon ka. Amen. Kay padaygan man na siya sa Ginoo. No? May paidili lang ka mo balhin unya mo angkon lang kasi imong sala, panalanginan pa kas Ginoo. Kay ganahan mo bless ang Ginoo sa mga taong mapainubsanon. Apan kadtong mga hambugiro-hambugira katong di magpakorek, automatic. Unsa gyud balang kasultan ang magpataas ibundak. Dili day sakita na pastor. Sige, ngani na lang ang magpataas ipaubos. Pero similar na sa igsoon, sinonym ra na sa ibundak. Na itsa nahagbong ibundak, maura na paubos, no? So kung gusto ta nga i-bless ta ni Lord igsoon, kung gusto ta nga mauswag ta, kung gusto ta nga mas the more ta mohamtong spiritually, mudawat ta og correction. Labi na nga kung ang iyang pagkorek pinasikad sa pulong sa Ginoo. Usay di ta kadawat kay sakit pero normal gud sakit gyud na, labi na nakay gibuhat nga dili maayo. So ang imong buhaton para i-bless ka ni Lord, dawata ang kamatuoran, kay kana nga kamatuoran maunay maghatag nimo kagawasan. Kana nga kamatuoran maghatag nimo kaluwasan, o kana nga kamatuoran may maghatod nimo sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Magampo ta. Labing gamahana na mga Dios, salamat sa imong mensahe karon nga imong gipahinumduman kung unsa kasipa, kung unsa kasakit kahait ang imong pulong, nga dili jud mi makatago, mabulsay jud mi Ginoo. So Lord, I pray nga aduna mi kanunay kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing mapainubsanon nga if naihigayon Ginoo nga maigo mi, naihigayon nga masakitan mi kay naigo mi swali nahit mi sa imong mensahe. Lord God, dili mi musukol unta, dili mi masuko kung dili magpaubos mi ug muangkon mi sa imong sala, kay matod pa sa imong pulong Ginoo. Kanang imong mensahe, imong pulong mao na ang kamatuoran, ug kana ang kamatuoran mao lamang na ang bugtong makahatag na mo kagawasan. Dili mi makabuhi sa gapos sa kaaway hangtod dili mi mudawat sa kamatuoran. So Lord, I pray to all of the viewers right now nga aduna mi kasing-kasing masinugtanon sa kamatuoran, kasing-kasing nga willing musunod sa kamatuoran, willing musunod sa imong pulong Ginoo. Kay sama sa imong gingon ang kamatuoran lamang ang bugtong maghatag na mo kagawasan. Dili mi Ginoo makagawas sa gapos sa kaaway kung among i-ignore ang kamatuoran. Pilion lamang namo ang bersikulo nga pabor namo. Pilion lamang namong bersikulo nga komportable mi. Apan kung i-correct mi, dili mi mudawat. So dili gid mi makabaton og kagawasan. So Lord, I pray to all of the viewers right now nga among kasing-kasing teachable, humok, madinawaton og tambag og correction, labaw tanan masinugtanon sa imong pulong. Lord, I pray nga kaning mensahe nimo mao ni hinungdan Ginoo nga ang among kinabuhi Ginoo moangat og mouswag kay amo mang dawaton ang kamatuoran. Mao ni pulunga mensahe Ginoo nga maghatag namo kagawasan, kay ang kamatuoran lamang ang bugtong makahatag namo kagawasan.
Again, Lord, salamat nga ang tanang viewers karon adunay kasing-kasing madinawaton, teachable, willing magpakorek, magpatambag, ug labaw sa tanan mosunod sa kamatuoran. Dili mo sukol, dili mangluod, kun dili mo dawat, Ginoo. Kay yes, usahay mong pulong sakit pero makahatag namo kaayuhan. Sakit pero maoy maghatod namo sa kinabuhi nga walay katapusan. Again, thank you Lord. Salamat sa imong mensahe, salamat sa imong pulong, sa imong presensya. And this time, right now, Lord God, among gitagaan na ginog special prayer katong part sa Davao, sa Mindanao nga adunay flood, adunay nahitabo Ginoo nga trahedya, Ginoo. Lord, I pray protection ni imong mga kanakan, Ginoo. Lord, I pray nga ikaw Ginoo maga-comfort sa mga victim and sa mga nasalanta, Ginoo, mga nabiktima na may panginabuhi, Ginoo, nga napiktuhan, mga pamilya, Ginoo, nga nawadaan og mga panimalay, mga balay. Lord, tabangi sila. Tabangi sila nga mo makapundar og balik, Ginoo. Magagamit ka og mga tao, Ginoo, aron motagbo silang panginahanglan. Lord, tabangi sila, Ginoo. Proteksyon ni sila. And I pray, Lord, nga imo ilaha usab, Ginoo, nga makuha ang imong mensahe, because I believe, Lord God, walay aksidente. Matag trahedya, matag pangitabo, naadyo kay gipaabot nga mensahe. So Lord, panalangini sila, Ginoo. I-bless sila, i-comfort sila, Ginoo, in Jesus' name. Salamat, Lord. And this time, Lord God, of course, we pray sa tanang mga OFW, Ginoo. Lain-lain kanasuran, labi na mga seaman, Ginoo. Lord, kupti sila. Labi na ang ubang mga OFW nga nagkasinati karug mga tentasyon liguna, Ginoo. Mga OFW nga naay problema tagaig solusyon. Mga naay balatian ayuha, Ginoo, in Jesus' name. Mga OFW, Ginoo, nga gimingaw sa ilang pamilya, Ginoo, i-comfort, Lord God, in Jesus' name. And I pray, Lord God, nga taliwala sa ilang kabisi, Ginoo, muhatag unta sila higayon nga ilang atimanon ang ilang relasyon nimo. Muhatag sila higayon sa pag-ampo. Muhatag sila higayon nga magdaig nimo, Ginoo, magminaw mga worship song, labaw sa tanan, Ginoo, sama ni ini, Ginoo, muhatag sila higayon nga mamalandong sa imong pulong og kanunay, Ginoo, muhatag og quality time, makig-date nimo, Lord God. Maghatag sila panahon nga kamura gid, Ginoo. Ilang atimanon ang ilang relasyon nimo. Kay usa ka adlaw, Ginoo, sa adlaw sa paghukom, dili ang among tinigom ang matubang, Ginoo. Dili among kwarta, among bandi, among property, among sakyanan, among balay nga dagko kayo matubang nimo. Kundili ang among pagkamatinud-anon, ang among relasyon nimo. So Lord, I pray nga dili gid namo malimtan ang among commitment nimo, Lord God. But let it be nga taliwala sa among kabisi, muhatag yun may panahon nimo, Ginoo. In Jesus' name. Lord, kupti sila. Proteksyon ni sila. Tagaig mayang panglawas. And I pray, Lord God, nga dili sila malipat, magsige gukod og kwarta, panalangin. Makalimot sila sa tag-iya sa panalangin. Kay nalingaw sa blessing, makalimot sa blesser. But Lord, tuguti nga kanunay kanilang mahinumduman, kay walay ila, mga piniyalan ranimo sila. Ikaw ang tinuod nga tag-iya, Ginoo. Again, Lord, i-bless sila. If ever mo angat sila kay imong panalanginan, di jud ka nila malimtan, knowing that you are the source of the blessing. In Jesus' name. Again, salamat, Lord. Salamat. Keep them always. Keep them safe in your arms. In Jesus' name. Tabuni sila sa imong balaang dugo, Ginoo. Nga walay mga dautan nga mahitabo kanila sa dapit, sa lugar, sa nasod nga naa sila. In Jesus' name. Again, thank you, Lord. This time, among pabuton ang panalangin, gikan kanimo mga milagro, kayuhan sa balatian, kaluwasan sa mong pamilya, kaliwat, kadugo, financial breakthrough, new opportunities sa trabaho, and of course, pag-asenso sa among mga negosyo. Tanang breakthrough, panalangin, pabor, grasya, gikan kanimo, paabuto namo. Himua lamang ming kapiyalan, Lord God. In Jesus' name, mao kini mong pag-ampo. Amen and amen. Hallelujah. Okay, praise God. Woo! So that's all for this afternoon, mga igsoon. Mao ni ato ang paniudto nga pulong sa Ginoo. Unya, of course, ato na ning putlon, I want to encourage everyone nga inyuhang kipatukar na ko imong live diri sa ako ang barbershop. Okay, thank you igsoon. Thank you, no? Shout out din no sa nga barbershop, no? Thank you kaayo sa pa-speaker sa live na to. Anyway, again, ako ni siyang putlon ang ato ang live kay nahuman naman ta. Mao ni atong paniudto akong i-serve. Amen. Igsoon ko kanang ako mong gi-encourage nga pwede gyapon mo mag-type at followers at highlights niya at inyong i-mention yung mga higala
Salamat Brad. Salamat sad kay Brad. God long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. And then ako sang gi-encourage mo nga, pwede niyo invite inyong mga friends to follow our page para dili ni para masikat ko no. Aron ma-bless pud sila igsoon no. Kita man gyud mo igsoon no. Kita man gyud mo sa mga resulta ni no. Daghang mga na-bless. Daghang mga na-comfort na panalanginan. So gusto ko nga dili kay kamuray ma-bless sila pud. So I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Okay? Who knows na mga na-depress ni mga higala no. Ano igso. And then thank you again sa mga nag-send og star no. Wala kanina ko damha igso na kamura na no. Kay bawa na mo sa akong tumong nga igso no to spread the word of God. Nay mga ingana abhala ng Ginoo no. Salamat sa mga subscriber. Thank you kaayo no. Ang Dios magapanalangin ninyong tanan. And again nahuman na atong live igsoon. See you next time. Dili ko musaad basta magkita ta sa sunod nga higayon. Basin unyang gabi or basta pero kung wala ko gayon pasensya no basta ang saad nyo igsoon as long as I have the opportunity I will grab it and I will share the word of God ninyo okay kay priority gud man ako igsoon. And then ako na ning i-end igsoon ang akong kanunay pag-ampo pangandoy nga kamong tanan naa sa mayong kahimtang mayong panglawas tanan ninyong plano desisyon inyong mga lakang karong adlaw paboran sa Ginoo. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kanunay lang tang ampo niya inubanan sa pag-amping. God bless everyone. To God be all the glory. Mga brad na ko na, long live to Brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Abante, abante. Pataas na tong Ginoo. Praise God. God bless, God bless.